Irio gitana nde tugwitana mbere na rwari rwetu rwabata tukenarua tukithuya mwerekera jo siasa ningi witi na mbere bwa mugongo maendeleo mashinani ni atia kuri onbeto akabu mudharimi ngwere. Thank you very much na ndobo gutudura turi nyombe nteto atwithia ira iri negweta kathutuneka amero rokira narua tukawatanira na bwana Justus Budi ora ne musiasa kumanteresia tiania ningi ora witonyeti kirinkindano shege siasa itike MCA akithi ward iri ishombunge kia Tigania West. Good morning na karibu sana. Thank you so much. Ore umwega. Tangu kabisa bendelea mzuri. Ground nasemaje? Ground no kupambana siasa. Non tudai kama ground bakura nara kide tuinge no. Torian tu ta tu. Para tu chitane teke akide endu come ground bakura pamoe ni interesticio. Pagi va con l'interview akide biu tumiro boy. Ponto kona kiti tukiromba kura ntuba baingio Sure. Indi weno ntuba yo kuromba yite kirabi tuma ndomba ite kari to mwete ankwa ile reto ya kiti bio tumiro boy to ile to keikona utongoria me utongoria buru ya nairo tia butana nako ndinya barabara ite ne to benga taibe to bakira kwa kian to bakiu aiba koiro anja baromba kura ne ndi shuo tim to ai ko njaromba kura kana koe mtu ni interest jai choto maromba kana to ikoro robot mirento bieto biakite bora bioto mirobo boeto kona at least rombete kura antavaki te bakaria boya na kabali tranko boya chaiti mheshimiwa raiko. Alright, mbere twita maturene ngenda tukinya gatagari nyuma tutegera the broader politics cia Kenya. Report ya ABC iriuga above 1.8 million new voters ibethirite bakia registered muno ma vijana na igoro itonere aikinyithia kotine Rigathi Gachagua agwana nde birankoromba tinchogwa gitine kia monino rise and the benefits ile shionde dabatiri kwithira nkiona for the 5 years imbati kwithira ngishiona na ririgeri ya were akwebelwa kire mantu ya ichokire ya impeachment antu kuna na sheria ukabelwa na njira impeachment we mantu kwithira wende bene sahau ingume imantu ya kotine ende ugitegera nteto ikiuthikine te okiona pora no less more out in the government for the 10 years perevite kirwa kana koti ya ukilire kona mtu atare amakosa na mwaka Gachagua atakiliwa ikoti ndeta ino elite opposition ni watene inantu babaingi mno waile ba Sifuna pena linda mwananchi oya ba Kalonzo Musyoka kana bo pena ipawati ya sendi engine bo na iba kuba pena opposition pe Mount Kenya ninyo Gachagua ate kwenda no kaba watanirite nde mwaka daibira pirete tina na tuina matiangwe bo mwaka daitu tamenya urakarwa ma president kiro opposition no opposition tu babaingi Dia unun tunde yang krom bakuro nde dirikare wantan de takiama ketia nun te ki wantan government te dirikare no to dirikare pun ni review te malanchi bidaki na bi ko make promises kata ingwe te ki o te president abi dinya ko moyo to make promises na eko yogi ande tai to re romero itona na the president ne mo kata into ite ko me meru te otaraka mo taraka tim meru ndimo kata i president mbua ko make promises more than 10 times boto kapite ga tarakanyi timbrinch wankende taire rambe chachiyo kinyambere rawa kabuito dai ende dai kilonda the president akiwa mbe chachiyo kinyane ndu tengo eritete de bada trikari ne naro runte kone aka trikari ya choga no to batu one time to enda kwata na tu president yumane ndu ko ile kona matian no ya hapo president ki trikari tu. Alright, and of course moni akutu moni yako ende inya 2022 baba ingi kwari na wave ya yellow across Mount Kenya na Nyamero as such na baba ingi barabarungami na wave ya yellow ni baonera ite mwanya na okathikira rwari igitene riu baba ingi bo tukona mono kitu
wengi bako Nandi Kenya nendi eta kona kuuneka nende manto yombekia kwithira yagita guchinjia indi a few days later manto ethira akenya baithira bakanditate vijana baithira baitoria barabarene asiasa ni asiasa tanga inya mururumo jo gukua jwa murengo jo upinzani tanga na nya after 2027 ando akau ndokeriendo roga neonkeriendo taiche neonkeriendo irikari ra yarikuo eto president ura ikumba idai narongo etiantumno na bira nya in Kenya bira bingi Kenya ne antubabo no kuyan kana ne antubabo president ura ikume akaitidire kansene rikana yarira anitere ote kansa ta rambe na beza nya kansa yeto ira mikinduri orikana arite 1 million ya EPC kana ne yari taringi so na rikana wara president yarombero aikira roimboro gosha andire otora menda no kura chiane re veitonere mono keto kona ndo aboyoro nyikirundu tona tokona mono ke na rengi na masulasi boba ingi na mtura nyelelia kiwa asula vijana bonda vijana menyo ke otala chiko kiteno chiko Kenya kintu kira kiumbikia kurika kira kina mbeje ini kyo kinyetikia kuraya kana binara kwa ndengete ibonda vijana bonda tiari tirio kinyangiri 120 ndate bakira minene chikenda machikinya mikiri 80 no kumenya twari tuikona monokie so kuringa kure ira toire kumenye taichine onkeriendo mantu yatoka muno president wende ate kujali mwananchi na ringi nyata ari na njenda me atoichi aki pura twaringite aki asula aria maisha meja na nyawe kwa kwa asula meibo baingi na bainchi bakaria maisha me so president ye kumaluka kwa ile ndono tibu alitango ile tai at least president barabe ite opposition to kwa ile matia nye kumana atire a change example ya education njira mambo maingi konto kwa ile kona imbeta taniura ariku ni to ichapa ro president tibu tutotona ngoi indi na buku leo ni baba ingi bakwenda gitiki kia rais yes na omtwari wa nini nkaomba nkavivia na kiaria na nyombe nteto Fred Matiang'i girete raisi baritie ndwaria ru no akaithira akia flag bearer ende enja kwa raisi na tirigirite ikethira raisi tanga go after a few days to thia tukiona ngaukano kirano nene owa nande we kwenda na mimi ni kwende tuchamaniria umbere Mkenya amue thirikari kona yaka kona yaka at least by na no kakia okanini bombikia kwenda oteithia mwananchi ili bakwatanira nabo bakikuatanira opposition bakikuya bonde against tutekwenda kumeano akikasongo ume bakikuya president para bakalwame bete bare against akibatekalwame bonde notu Matiang'i yake ikurwama Kalonzo akaroma Gachagua akaroma ukumetikino kakasongo acho kake tubura kuwa thirikari ko ibatugwane opposition bonte batugwane bete against Kasongo bonte bawe batu parwami president para against Kasongo. Alright, tuchokina tukumana raigoro akatuchoke county ya Meru nkirano ira chithirite igita na mbere cia gisiasa ni baba ingi bakwithira baitonya kiri nkindano na bonga mtwari wa Nkaumba kwina ora weberero gitine kaira Mwangaza inyawe na mbere michemne yake ya gisiasa na interesia tigania west interesia Kenjai na arinya interesia kithi konto koitwa ari mwile ari akite mwile last month ino ari mbere ya Kenjai aina ari Kenjai Sunday chono na ari kobo nyo eno ayite ne tunte tikia koti omukilia spana ede atire akaranga kyothe wankava ini akura tore para akura apo para pa mwingire na para pa mwingire ingavana ora etine na senator iko Kaduri Murungi baba
bengi na MCAs ba beko na ibo akurwako so ngavana kawira nyake te akaragania koti ngeti mwetikiri nanga koti ngete ya mwetikiri arombe kura na nte kona koti mwetikiri ote kona ora kaira akigoto mbaru ni kaira Mwangaza akethia ina uge kaira Mwangaza akethia ete ba mbaru ndu aspana ikona gavana ko munyote ya mutinda no to mtora na tiete kurita kwe kaunti mero na mwankata I mwana inchine ite ukunuka meta wengo biraka ile ile no riko alitrengo pate ile gavana no to bakaroma baingi na gavana aspa no mwankapara bakwe bakarombe tikya gavana baukinya ubana munya konfirm weka kaira Mwangaza na metika lentore mwankata iya ntubo bawe to bakaromba tikya gavana na bado no siku zipo baba ingi bakaithira bagitoria kwithira bagitonye kiri ngurumanio cia gisiasa maturene ri kwina witi na mbere Mwankatha ingavana ora ikuo nyoe mbaide ntamutangano omutanga bakabata gavana ora ikuo tingo aritete kume kwa Mwankatha iya batwe engicha kiti na bantu tingo ona gavana ora ikuo akiritango we ya eta ya tamuturire ya kama mirende Mwankatha ingo tigire gavana ora ikuo no kakana no tutingo ya kurika nyantu bendo myatu batire kuja menya utiche muteo itakia makambe itina umbere gavana ora ikuo batire kuja ni embere umina borari tete ngo yembe so Mwankatha ingavana ora ikuma ntekona akiritano gwiriko tonto wake ikuro katoka tanyo munyete kya gavana choke rarare itariro kigwa ile meru tino gavana munyata aritete ngo na gavana munyerera ariko baya wa 6 billion ijaba ya Mwankatha gavana ya 13 billion so nwe arakati ni cia milioni mwese cibidare Bricare kurena netu kigwa ile dira gavana munyare ko idio animo baisi hivi bande kero zaibate andika gavana munyambua mero akwe onte nusia yo nara ku twite tongwe kwa market ni anjere ngwe wa ka market na ritete ngwe compare to baba iko for these 2 years okay kwa ile ngwe gavana kireito na ngwe gavana Kawira na gavana Mutuma munyano ya ritete ngwe nyingi kipo toto tegere yara yongwa yatumite bira ukiunga nande akithi ni kubatara mogaruruku nonto kwina ira devolved functions cia MCA kwina functions cia oversight kuringa murashi mathabu ya county ninge ko oversight the executive na baba inge batonya itene biu kwithirite kurina some allegations ntegweta county ati MCA baterakia nonto nande ibabanga aboya bakira enya bona mantanga wenande okayagona kanya kau otebangwa kanyamu ore moni oversight by the undo na gavana idile dira mama alikuire alikangwe ungavana tai ndo etanga bana idile dira idile dira gavana mama aliku Kawira idile RMC idio idile alikangwe nenduta ino komya makitana kwa kanyamu tingo ibakurika na idile nyate kwendete KMCA arenda kurombe tikia senator nani akieke ende bai akite Mwankatha barato chindana bua toto chindana sitting MCA ndo MCA ateko ende tiringe arende tikia gavana arende tikia senator so Mwankatha akite me akiti inderi tutina otete ne ya akite birato kwenda ne MCA mbeta tanura ibinyete ane titote komito kwenda mbeta tan. What do you mean by better? Mantegie otongeria eni bibiongo kona bika ya kubuidwa nonto agriculture imoni ni umwe ya devote function na nkona some part of akeve ntereisha keveo mono ni mantegie macadamia ntere inge ni aremi
kitheo kwina macadamia, avocado and bananas. Ningwitikia ki tiania onde utikuntu kurinda bibi bingi chaitie kitheo kithengwitikia inte Kenya ni ayandika macadamia ni the best. The best quality nabi ndubira bituremete ikwendi into bietu untu po around de ruare me turia nonte meane ate ana ba choka chukuru mbua afu te mbara bakawe nyana ba choke benda ko ba kibete chukuru ba wete nonto njira para bete kuma na kwetu ukinyela na la mire ya kuma kitheo ukinyela la mire ikenjai kana la mire imekituri kana murire kuiveri anti njira ni thuki kila mahali na tikitheo yake akitheo onde njira ni mpe ibo tikomeana akitheo ingongone ndo atwige ikutuka kabisa so utongore kurako iko apart inyete MC yake MP na MC betu na kavana papa tatu ibare mingu ira to abaturire mtura aina macadamia ara kitheo na achene ate ake ndio atwiga na ara antubara bakura macadamia bare ya bakaura na ara mekinduri kigucho ntuiba kwenda ngari chio batenda chiukumira ngubene wina ngari kwa milioni kitombo haumete ya kinyanga ngubana no yutokange chuma chembeche kitombo so ibon to kwa ile kona MCA ibon to kokwera daitulenda mbeta Orikite msiura ikuna na kwa ili amenya antubakite ibakwenda njira ne antubakite otia kwina dina muno birake bakwenda njira wetire mtura kwende macadamia ya eboya wetire mtura kwende kiriukia eboya na wetire mtura kwende nyabo kambi ya eboya dua tu kanjirera china dina nano itenya kiriu parabe iri tabeira kigairi runjire nanji kokaura ende yadai tarambura kokaura kiumyo yekite kirukira kiro tekumya kigwa kiro kikoirwa so ibo tokua atongori barato turite dai baramingu na ni tubwa macadamia amu macadamia nteresha akeve mono nteresha kitheo niyo kitega uchumi inde ni mbaranirite na bamo barimi bakiuga ni ambirite kwithira yatina kiguni kiribo mantuiye kabesa what should be done kenda nabo arimi ba baithira bakigunika nonto actually angriacha ni among the devolved function inya we mugambi wao God willing watonya kirigaru ya ugambi motindo kangange ni policies iri kuona yayaga ya kuthidwa arimi ba macadamia ntere isha akive bakethira barina kya kukenera macadamia akithiti kitheo aki nya akithe mpua oyo onte otino na itina macadamia mpua ithinya ine aki choro yonde ina macadamia na akitheo ina macadamia tirikari ni retete inyeyo kwenda kuruma kainto mwananchi nyoya itokanto o macadamia bibio tuma mwananchi ona kinyele kai macadamia pungi na buo tirikari ni atetakia mwananchi o macadamia na batele kwete etetakwa atwika at least nyabenge macadamia ibakurwa macadamia na boya na bila bia tuma mwananchi au macadamia boya ni au ibarabe yamba beru bakengawa ya bura ona itwara muchaina ura macadamia 220 broadcast banen na parabe na pete iba kwenda kona kainto akuruma no meibengire muchaina mwananchi atiwa inyilika pete nyabo ura macadamia bantu apu mwananchi wete ana ukinyela muchaina ndio ngwa wete broadcast paraba kunyile mwananchi benga muchaina wete abareta bakaura bakona kainto kona obaikire muchaina so tirikari tibatire pinyile mto macadamia na macadamia yatetete atu abaingi muno nonto yataia na bachokete chukuru iyo ya kure afis iyo ya kure mamiunda yo ibo bakona bya kure mamiunda yo so mwananchi wake tena inyelekete anjira nyingi muno so ni mojaina na kura macadamia ko ingi rira ura thaia tikura ira ura 220 200 ni ria wagarire Areo mwinga ndi mwananchi no meata ina inyelekete muno macadamia ina yeta macadamia yakonyorawa mbele macadamia ina ariki baruta munire ina baikaki penda iria brokers na chika kampunine nonto mwananchi ura murimi ura akura macadamia atete rambecha na mtura ni akaura brokore na tobeta cha no me akaura ete rinya kime kimo kana biele ariwe du mwananchi ura tuira macadamia utu yenya atena dia kurarira tuko
na makadamia mea eta kampuni ne ya makadamia me yo dai dia tua ba ingi ngui nto makadamia ye ta ya ka process ya ka ume kiro dry me chia konyo makadamia yo me yo ma mauta ikare yo nya makadamia mi ki to akure pida bia to ma makadamia yo na la ye ta ya ti konyo ri ti da chia ta na ome ira makadamia yo na be jingi no te ta ya na ra China akadamia konyo kila kirita yo kikauma kikabuitia glass kikabuitia tani ndio taini me yake nye ta kinya makadamia ya la konyo kita tai konyo ra kauma mo kiture ya ko dai so ndeko keta hombeka MP wetu ra tingiri no to tengo ile kwa kya ya makadamia ya batira vite kiro mana nchone be cheve kwa makadamia ya uro ya process ya tan ya umu aki ye tante cho me kaliu kwina processing plant ire akwe na keve kwina tio irio kwina keve twina mwe irio keve tripoel ne Dr. Jeffrey Karau no tutika watu eve mandali but as long as sirio ni sawa sawa kwenda kumekithia kwina value addition ekwithira ekithika sirio ni sawa sawa. Another thing mantia water and sanitation oi kwa kuntu kwina urimi babu utina thina ro ndo akithi dinya ine lower part washimo rai kwa te kuritangu ina ale mingwe nonto para kwa patira bena ari bena de chio na no kwa la kwa ile ya ta inye te akwina roi kuma mori wa ina na yo kenda na raba ya era roi wa tu ka roi na tina no kana parira roi kula ya na nguduni so washimo rai ko te ke yon tira ko chio te te kuritarita no to ito kari kromba at least dinya ime au no ainje no itima biele vidato nturo nara iti akidea ke ikwetera aina roi anda watu ikana kwanda tuchukuma toale hakendia mboka hakende tusu watu ika to vegetables na kwa nding to biuno na vida teta tina pati na ilo yake ilo na tina na nturo nara iti ote ingia mea vite dia vinde dia te mea kwa ndele tina roi hi point na bana na batu no menya muito bom para o teu papo de na para una vida vida no roi no kanda kinto akua de na pe cherui de muito wa kite da kito me de nyeleka bom para iba ko eta roi na kite tinya ine ni nyeleke ti wa cherui na dhinyine ni part of KV Tigania West ndo mekithia dhinyine ba ko experience bura akari ba mudhara na nteringeshia embe wamba bondithia kana dhinyine bo batio kinyolwa ni mpangai ya wamba bondithia wamba bondithia binyelete mto Tigania party chonde akwe party chonde Tigania mbu Tigania West party rete kuinyeleka no bondithia point command endo akitene kuinyeleka kenja ini kuinyeleka pandi nchi mujui atona pandi uchi tatu ichi kuinyeleka kire akite no bonde dia ontunya bonde dia chui ichi kuiyo so na ngoetikia president ura etuna promise ita na deputy ba promise ita de che tu itiyo na du triona trikaru yo ngo kuiante de chanta ba kite na ngoetikia tai kwa bua MCO to itile indicate wa kita tatera tetia duno me apa te bua te tinya te ana te tia ko bua te inde ka ba banya MC ka ba MC Mugambi ni wambi indicate wa kita tera te tim no na te te ti ki ya wa stendi chati anim dua MPO tai kwa kia din kuman bakaria ka pero mai president pede yundi trikari ya kharida ya ka ero ma untuk tai kwa kia na ka na to ba tikani ba pinyeleka nde dia chui eta ne dun tai kwa kia so what should be done kenda kuthiria mpanga etike kironda kya nkuja pura kona
kenda ndithi mate ate kale kironda kenko ino tunokore itebo tu bukaendelea kukarikau mate arambare iria kato pointi mbere MP wetu tumwani rukire muno pointi namba tu kukei kumbekana nara mwakende yo tigania na isiulo kei kumbekana kwa konya prison no atuika at least kuina part of the government kuendelea no atuika kukaria kwe ndili atuika nara nonto tirikari karia kawamba no kwakuya bongo nonto ng'ombe tia kwiro yuchero wiro rwana te nonto ng'ombe batire te anu ikontre ikwenga ng'ombe chine ikarea kwa tamantu very impossible nonto kubatire ya urete bora wika ko atuika ng'ombe ikuyo ya nara mudara nde ile chioka kwa nde batire kufuma Nairobi menda ikadate mea kana 20 ere ukinya mudara so ngo achane atakumya kwetire kanda ichirengire ng'ombe nere na chere moko atika so bora kumbikana atuika murimi onara akithika na otigani atuika atinyelekete nara kwa atuika kwina kristiete prison kwetire nara kwina teatrikari atuika tibonge bondikio te mate ara pira ya uridi na kakukete kwina part of the government nara ne kuendelea 24 hours ingwenda utuchorera tukiumaro kama ntigendithia utuchorera mbisha mantigi utungata bogima akivi nonto one of the other devolved function ni mantigi healthcare maturene sibitari maturene to dispensary health centers nitia kuri kwe mukari wa mbeo twarakenwe ambira sibitari cia ntere cia ya mbeo imwe itena inya stima itena roe ndikumekithia akethi nitia kuri undaria sibitari itena stima na itena roe kwina wati ini ndikumekithia akithi ingwe healthcare ingwe county government kava nora iko kumare iko kumona ya lura sibitari ameate ni maitao ya tatu ya no tipo ndona kukendelea bwani last week yake ndona ringiti wa afanga ni milioni ya na tipo ngitona bidei milioni terikana ni na ndona ngiti ni wa kwa milioni kitomba ne atene na hivi siasa uinga Manu kuoi maturi na dai kwari tiune wa ko nyo dai antu bangu ibairo antu ko kwari kiro ko ni kuendelea antu tike anga kanora iku ngui muremete na MC bam na bo bua pe ko kamama bona kai to kara benda bate arakia antu tike o otala sibitari ira chi saindie akite ci akweche onde oti sibitari nanda umbawita ura kurenta itare ba account ngwira panita hivi to kande kiro alafu acho kakemisti chio ya bakoenderia dawa no to bena dawa dinte me de itare ba yukikia dawa aturacho kana kote dawa chu kinyaki eltiki atie to cha akite so mto akite onde utira kona dawa ura kubatire ipo intimwere mete MC vetu akite. Apart from sibitari ya meadene kwe sibitari inge shire ya kemve ira umbika kolotera uga na buku kariu nao akithe na sibitari inge mno akithe na sibitari meatene na sibitari kiurine na sibitari kiteo sibitari Nchoro na sibitari Mwarokanga na sibitari inge mno na vida rete tena ke sibitari bote sibitari tavitra ndawa dai atu kanto vet karole duore to hande kero tena dina ukande kero ne du te onda ndawa no ka atura vita kuran ndawa pongi na bu yapine te uwa sibitari omba ko to ke ta ko patina sibitari tena nyastima so ati faction ere ko ikendelea sibitari tena nyastima atu ko te servisi ko endelea na nyare mo ndaitare ko ro ite ndaitare ari yadira ko ento ita antikiro tindawa so kava no ai ko ni nyemsi bonti pare mate eltike
Sure. Hii hospitali iko ina stima. Kile akithie Pingu itikio te party tina stima. Akite ina stima. So na ndu atuika no kumea meru tina stima kuonde mwana inchi na pinyeleka. Nto tila sima meru kuonde ko batera kweta wakiona nda teaki. Kuonka party meru ni batera kweta affection ikiendelea bipoe. Pingi na bio stima tila sima chite hospitali. Taimi ama utata yaurire. So antaba tigane estino stima mbua na kipea kwe yonde na pingi na putina stima. Ankata yanto ba ingin no kam kanru ombi kyo tumira pangi na ngabara na sola stima itirate te na pati ngimno. Pati chake pia mbira nkotale na akotina stima kithumba. Okay, munio rais na re interest ya Kenjai kire ruguri bwa thoko ira iri thoko ya Kenjai ini no ntutika tukwariria mantu yeye Kenjai ni akithi bwina mathoko no ntu mantu yegi mathoko na mantu biashara na some development iri runguru hapa vio ya county government akithi tu ina thoko ngundune Ndunda pale ngondone umayewa akombua ya kinusu etina kabros kwa na imotolo ni maye so ntete ko service chenleo chikirike nyanto ba ke bango ngondone ba ke te ba ingi ba ri mona ba eta ko terapia jana na ba ke tomo ba eta tikani isti ba eta mutara pandi ba ke ndo makenjai ndun ngondone service chipatire ko te kendelea ko nduto kwera atukanya akiro yale akutira no kunote service kwendelea ko ndeke nyumba to atiro ndote service kwendelea ko kongina po kwa area market change chekete kwikam iko akiro ke nyumba kira kita ke nyumba ke idumpo ke maka dai ke vitanis no to kuma ke wa 20 ke akiro 2015 maka dai ute service kwendelea ko Otea biashara baadhi bake bude shughuli chao au kivyo otea biashara chiendelea kuna mtu yake kiro ke nyumba ke ndio yake utebi ni gende kubali kuvidwa kenda na bonge na kwa yake marketi kuna problems nyingi mno MC urai kuna haramiwa kaninya light chomba ili light no to light kere yake te au market kete akana kino mwaka kwa kingi ite kete au dispensary kete akana kwenda makale ate ite yo kwenye te akana makadai ngondone tona light nya yo te akana so akite MC urai kunya akaningi no kuongo kumuremete ya wayaro ni watu gacha ite akana na thoko ya ngurone iko alimbaya ya kivyo iko alimbaya saindi kabisa mbaya zaidi ni ntaira ya mantu yani mbinondo nande no tude tukiolota kiara ende tukethira tuti na era itawa what should be done a solution what should be done kento ki to kwenda ngavana aisa sawa ntu bombere meaki MC mbejira ya itiritango yani ngoino tan ya kiteni na non million iba ya kom 15 tiritango yani ndu MC no atuika bate kwa tanira ngavana kana bombere kire MC na ngavana ngoiri toa MC bage ikwenda na ngavana no tengo iritawa nto MC aromera kaito kanina ulelo ngo yawe gavana no barwa na MC no ngo tengo akona nto ngavana na bwe nya MC ura no nto iba kurwanwa na re kuritango ya kite yawe na itengo na nandi so MC ura iko na gavana baba ile baba tira kwa na nto ngo ira tawa tire ya market we kiteo ngondune gavana na batere intervene wa tuika ngo ikatira na ndunga bana wa eko example tamo na arami ngondune mpu ile maya ile na nyake iko pura wiro te bua bwite tonge na buo ekureta chibitari kiteo utesa besiendele ke au chikiriki ne ile wa kureta computer ndia kureta ndine ndute ngo ko endelea to indi nanje amu senate nkona iringite morashi
mbili ya kutigira nande mbesha itethera MCA atethera agita gukethia ngavana kenda ethira akiona mbesha cia maendeleo ikethira bakiona ciao independently from the executive ya county. Move you ni njega kuringana nawe ni njega muno nontu bombere thai kenda ngavana aritangu ikiwani lazima MCA tebetri ba uketani lazima bebe bakenda na kenda aritangu ukore ndua tu kabate enda no kavana no akapa ni MCA no kakare anu kuritangu kenda MCA tate kenda MCA so ngwetikia seneti bake okulukia bu no kwa ile kona seneti autokaturani akulukia mantu na ya tapoya. Okay. Tukitegera mantu ingi ngriacha mantu muno nterira kwina macadamia tutegera mantu ingi water and sanitation umbira itawa linyaine kana ni linyaine kwina wagi boroi tukona mantu health amu kurina mshikla hapa na pale ukwenda hospitali ya Kitheo ya Miathene ukiuga ijire hii kidogo kazi ipo tukweta mantuigi barabara ili tuta owaki barabara ya gutora Mwanka Mikindori na wita Kenjai turakore barabara tewe wakinya barabara MCA tu example ya thai na renji te barabara ekuma Kitheo primary ite Mwanka Kiataita chiru kiwita ne are mnendu kiwita kario munda jira yenjiru etate mon renye njiboya tatu romaram aduka ne mo pro tiawe njamunda orema so njiru kiwita baibu ampura ekiwetira ekopira ne dianjire so kura kona koi msuri kiru MCA okay kweta possible atuke MCA gwira arawe thire njire mo chirewe kare moboya ekiro karabati ara kukwenda karabati ate mutrenye njiboya ya kinyoarole ekiromora mjwan chirewe kuite service myake tatuina watu kanjirera ne bitiruboya runjira inyoke njanjire kumwenja inja yuka pure moye dirani dianjire bikari uno tunjirere titrate te bitiru pura kubatira so wende pura kuba MCA ICT obatire denjire mobuitia chireune ekiromora myate moboya neke njoboya watu ikane kinyaro lambi hatu kanjiru gatire myaka kitumba etatu ine kituka. Okay. Ngoma ni tonyetie kire siasa inde kwina gintu kiambiritie kwithira gikima kia baba inge in the public space ekoro nana bakwithira bari no bwa muno nontu bwa political violence ira bakwithira bakiona kirimisha manio ya kisiasa kwina rodhiomi ranguns vijana ya mzee tumegelea wina vijana baku nini dio koda batia nontu tekuseo nontu bamwe ba utauturobo bang baita nangurario ni mantu bamwe ba political analyst baku kabala bala gato kinyete tukaita na itiere watu kama ngunzi boba kwata systems sionende cia kithirikare watu kanande twina mangunire oni pura advice yantu ba kwa bakithio kethe iba kwenda kuria boya nde giwa pura kwa kariga kenda siasa na ete ano kwenda kuringa siasa cia kuboya ete oro akwa anta mwita mchamanio ne anta ete oro atuta mwita mchamanio ne atuta ndu bila bikoreta bino tumeapetera tu example igasagwe ite antupera ari Mikindori oro atuta wa antam na noitre okige chara okiwa atutam no koko na banjara ira so ndo pura kuwa ki peta na tuma ko ba ki tuwa dingira kura boya ne ko na baria boya ke kuwa mpuna ara na kwa tamana na ara ni chamani one ya na siasa to tamana ya ndre ne to sen tu barite ntu mbere ete awo o e mu chamani one o president Ruto kata kuwa antam ko njara yo ukira keno kai ko no kano puirinyo so ende kweta kuore nyoke ndeito dorino tongoria burabo iku tekana mwana siasa ora iku arie teki umuringere chale na be ya be cha ture me ani ntobia tu birato kure so pura kwa advice ya to be to nyopo kwa mwana siasa ne ita be ta to amu ile imbe ta chien ko kuika
tukwane kurembecha mpala au kireta na kuandamana yara to into sente bene bomulite ntuti bonke batedia mtu akite ino ndio vijana watumika bainguns vijana bila biotuma kama vijana watumika bainguns maisha yao mimno ndia baimenyo keiguru thirikari ikuo engavana eko antu babandiki utibo keiguru MC eko antu barandiki utibo kwena MWS ni ndireire inye MWS abayuko bana na part jiro nyingi mno ira ibatira mtu aitira akiawa ngui so vijana warabegia na rendo me mtu maisha ya mumere na mpaka gura ka no yo harika ingi na ro te kona te ba kwinyeleka kuritani ya mwana muitonga eta mwana muitonga poete interview kana ba interview akaditangiri mana atano na yo te ngiri na bio ukauke roka na loere na bano atu ikora litrembecha nwa akayukiete ponto kuwa trikari ponire mingo ipu atongori wa bayu yoki guru mempi sendita atana kwa example kero ete ani ali mutaira ba kwande ko katano turatasi kum mwaka katano turatasi 20 tianyo ke guru para bande ki mwaka yo batirite tembecho tiwa kekwetera ara seneta to guru meru ravika kwa askari ba ko yuko jeshi ba ko yuko para ba yuko pa de men na batire ko yo andi at least seneta wake yakawa akipinda yukiriane kum ndayo kiria atu kameru yonte ne tete ate ndayo kitene dungu etikia nyo wo te mante ya uona meru yonte uni elections nonto tika wena kilikithia yara imanto very true no to ke weta we muchoro ongavano et au muchoro MP weta yara ngo ikiandika kawa ino mbecha muthani no kaandiko ndio tena chote ora biye tu ontabu ni jene ndu inde tete ngui ija ucheruiro askari turabayuka kwa ngondone nda ucheruiro mno ende ucheruiro ndrana batiri gwetikia bwa 1 2 3 twatero ko baingi mno no kono mtu no karinya namba 10 na kuyuko ntu no kare ambecha ndu no kome watu kama tiari no ate kare ambecha wende no ntu endi into bila biombe na bia kutometie tange ndi mundo na yo kya ndi kote kono mantu na ya ma no ntu na endi no kare afande ko ndi mantu ne o mai very true tena tubecha ote andiko corruption ndiye corruption ni je tukathithia turi mugongo nonto manda maingi yara ya otoma kuthira kune na mpangaratano nonto bo mantu ye corruption inyo thondeki bo barabara monto tukuthia tuna substandard roads ni na inya facilities ire gwakwa nonto nandi mtu kwena ira ita entrepreneur mtu ena kwenda ocionera ogia kuruma na inya urathana niti na kwenda ucionera ogia kuruma gwatuika inya some of the well thought development itikwithira ikiagira bora ibati kwagira ya bora gweta mantu ya thoko ira nande iri under shambles gwatuika beje irio indi no ntukuwa kwenda kuruma gantu tukete wakwa in the standard that ibati kenda ithira iri ya kuguna akare. What should be done ikitu kitegilia limu ya kumeria mugongo taire manto ya bura kwa karika tu example yanjira to taire to ali yanjire kibeo ya bide ngite ke last year kureithira bura kurenjira watu ikaka buitho tu kilomita 5 ko buitho kilomita 5 ira kurendeka kutorwa lori iyana chamora wananchi uraye ngon atidigira musiasa ura ataru makanto contract uraye ngon na kwenda ikubani MP ka intokawe kuriya watu ikakuma lori ile ibatiro turo chamora mu lori ya chike ya turo lori vefte watu ikachirere tabu ito to the standard dire batire kwenda ni turo mora mboya na ya kinyoarola eturo mora muire yo kali lori vefte turo wananchi urake ya tukua noringi ya chiringi mana ile DMP wetu menya anta batemo tikira ta para nyembecha no pa mana kembecha udio tala anto botu bana anto kirita mapatani 200 milioni ya kirigano 5,000 times milioni mo okay otala milioni ira wa yana
ilionera ni otura lori ira chaitie lori ekumkana 20 njirenera na mwananchi mwene ira thano ngo so pura kwenda kwira mwananchi unara ripati emiru hanenya pati Kenya para bariti ne be ya mbecha re ni mbecha ko ya ne dupo kitura aidio tongo ri puri mutongo ri ora umbikia kwa ilia apate pia kana ko kitura ko ile puri mutongo ri ori ne ate aita abungi na puo porambe ngakua ndimo na yuti wanto baba kura uruke ni omwa ko ba kurita inya na itinga yo ba ke afrombe ite DMC ko bangi na obe ne nyana ba kuru cheite bantu ke ko kana barato engire so ni omwa na pura kurua ni omwa na mwana akiri ya ira bya korea amwa muchiari akiri ya ira bya korea akiri ya bya korea bya mwana so pura ko ba uruke nontu itariri ya kare kullukite. All right, mweregeria mbira twina ndaka ijire itigi indi tutiumaruka mbere bona Justus otethero kiruta ugambi bwaku muthia athomi ba meta parting shot kiri aimbira kamera kunyo hira ithiro kiruta ugambi bwaku na bubwa muthia paranka kawa oni paranko chokeria kata mturandi kirete partition de Kenya especially para parti ya kiti iba karite mno ntoni paranka wa ba kiti mbitachi atona kona ipondi ramno pangi nyange tante nambe chio bana baba ni kona la kiti tambe chana kona ipondi ramno ubon kawa dikito waro re kon tichon de ya kiti akiti uri mutongorio moya na kiti to kwa mutongorio moya na mutongorio moya no kona ipundi Justus no aiki akiti mbere na akiti mankata ibure tete umerin koro mankata ntoisen no yotiaro kama kayomo nyerei me tonton kuno to pokoria me aka pokodia me aka etatu bokiri ena so mwaka yule moyo tiaro kaya wabangaratania tontoisen temsiwen akiti ni ya kaboya pongi na bo poranka wano kumenya weta ko bokiringa kura ni kwa ila kya mpoira no tonde ki dirikare wanta muringa kura boya ntin kwa renya ko dingire ranka vanora ke tanka muira gavana to ba ke diba ko enda ke na dikera to kwa na gavana karitango ni kwa ile ko na gavana ko pitamnya porque o mudura ke de taboya na nyani ngote akite akinirio de taboya ndakinyana ranka muira luya to bara bonte ba kro ya ro mfumete na ke di onda kro ya ira chaitia bagi to me antikira chaitia bara bagi so bokeringa kura poringe kura boya na nyasa ni tawara ni ko ile ko ni nyoe ke mure ko ya to ya PNU pana pius ko ile ko ni nyoe bokyo amiri onte taboya. All right. Okay, buni ugambi bwako bwana Justus Budi, thank you very much. Nonto bwako ya mningi witotetheria ugeto chorera mbicha ya akithi ninge Tigania West ninge nguko gweta siasa cia murengo jura jo upinzani wite kunura kiothebura akigweta na mbere. Thank you very much nyakine mutegeri nonto bwitana batu ikinya gwa ikinya onto bwaku gutudura no twetheti nyombe nteto irairi na igweta kadetune kaka mero kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much bita wa kabwe mutharimi ngukwenderera gitarira ya ogeta kuraya nonto tashokera atukithira tukigwatana muthoyi wa gisiasa ura amwageta na mbere gututetheria kuthuya nandi kiuthikira nandi kiri chini ya water chini ya waba chini ya maji buma vijana bakuga kenda no meupinzani berigiri kwithira bakiyaga tetuna ka mero in the next few days tukenda tukimurika tuone namna gani matiangirira kwithuranira kwija na bange tuone mambo itakuwa namna gani ngukondere gitarira ega.